جرغوته یا بعد ایرا چکه بریزیم دقیق میگیریم بعد بریم کشانیم. گاوا را میدوشیم، شیر مینیم، چکه بعد میچکنیم قروت هم قروت که نه آرداره نه یگان چی هم تخم شوربا کرده هستیم کچکه قطعی. تخم شوربا در هر یک خاننده آب نوشابه تازه بهترین آب. 10 روز دیرتر کردیم نباشه این طبیعت بهانه دارد از زیبایی. نه خوب است. حالا هم سبز است. این مرد خیلی خوب جایی نمیسا خود بود اگرانم که مهمون میورد همه میبرداشتم. شبی طورم نکی بود میخواستم نون میکم آب اوقات میکم مهمون جواب میدادم خشت بارچه جواب میدادم قشلوق جواب میدادم هیچ وقت یگان وقت ما جنگ جنجال ایتری یگان خوجگیمون نشیده است. دهه سفیدمون پیش ما کودک میم پیشتگی رو میفن هم یک از دهه بیرون یک قریب 2 کیلومتر یک درخت بود بعدی سفیدمونش میفتن همین مردا کسی کدوم دوره اومدگی 300 سال پیش اومدگی 400 که ما نمیدونیم آدمی حوزهش که نمیدونه پیش اومدگی همونجا درختشون یک درخت بود تا من بعدا نه که با مردم به خاطری همون گم نشدن از راه بالاتر با درختی نوشون هست همین برای گناه بود نشدن با بانومی هم سفیدمون دگی رفته است که ده هم ممکنی از بخارا اومدگی است مقام دگی کسی از با برای احیا کردن همون انا این سفیدمون نام تازه تاجیکی ایده در اینجا حوزه تقریبا 400 خوجگی وجود داره هر یک خوجگی 5 نفر 6 نفر 4 نفر 8 نفر هم هست زندگی دارن خیلی سطح زندگی خیلی نسل شده است. ما شغل اساسی پیشتر مردم این دهه اصلا چربداری، باغپروری و کارتوش پروری بود. دهه ما نسبت دیگر دو خیلی پیشروی دارند. تقریباً 17-18 کیلومتر رو خط آب کشیدن. خط آب کشیدن او را فقط به دهن میگیره. شخصی برات بیند عقل آدمیزاد نمیگه که همین که انسان میرود. همین رو با ضرب لام بالقه و دیگر اسبابای سرک کندن مردم دهه را آب کشیدن بروردن حاضر و همه خط و نقطه آبی که در درون قشلو واقع میشه تقریباً 75-76 کیلومتر تشکیل میکنه. در زیاده از 400 دهه ساکنی همیشه دهنده خوجگین در قشلو خونده در هر یک خوننده آب نوشابه تازه بهترین آب. در اینجا بچه خاطر سفیدمون بود همین دهه ما پیشتر شاید 400-500 سال پیشتر در آن همینجا مردم زندگی میکردن. آن موضعی که دورتر از این دهه امروزه دورتر 1 کیلومتر بیشتر هست و تا امروز مزار همون مردمی که پیش از اینجا گذشتن هست. بازیافت‌هایی که البته تاریخ شناسان ارکئولوژان خودی ما از اینجا یافتیم. همینجا غاری بود به نام غار اسبگیر. وقتی که ما از اینجا خاک میگرفتیم برای دیوار خانه و دیگر چیزها از همینجا کوزه های کلان یافتیم. چند تا کوزه یافتیم و
наздики кӯзаҳо ҷасади инсонҳоро ёфтем, устухонҳоро. аз ин маълум мешавад ки гузаштаҳо дар ин ҷо фақат мардуми тоҷик зиндагӣ карданд. زندگی ساز شروع فرزند که یگان وقت جنگ جنجال نکردیم، فرزندان رو تربیت شروع دادیم و حد محله و همه خشتبار رویت کردیم. همه خشتبار دویم نوم میگرفتن تا حاضره نمیگن که شما بگونه چیه کیه. ساز نم تربیت کردیم و خرسندی. خیلی خوب جایی نمیسا خود بود اگرانم که مهمون میورد همه شب میبرداشتم. شبی طورم که بود میخواستم نون میکم آب اوقات میکم، مهمون جواب میدادم، خشت بارچه جواب میدادم، قشلوق جواب میدادم. هیچ وقت یگان وقت ما جنگ جنجال ایتری یگان خوجگیمون نشیده است. 5 دختر را توی کردیم و مدنیت رسوندیم. نوبت اون قدیما این خونه در همش در اختیارم علاو مینن خی با خودم میخیدم همه علاو ملا با خودم تری مینم میبردیم پیازی به تشویش میخوردیم میبردیم همون رحتی آوردیم به حد محله را به خش تبار به همه را حق میدادیم. او اینم یارو همش خودم شنوندم کیلن بچه توش کشوندن من یارو یک لوق آوردم موندم در جبوری خط کشیدم و شنوندم. همه قی بچم چه بس گفتم نه خی منی ده همه خوجگی خی کار مینم هیچی گم نداره با دست پای من خم میخرانم با میخیزم ای همه خوبتر همه را هم بوزای و دلی پر و خرسندی هر ویگهی یک لعلی توی مسکن قیمق داشتیم. حالا یک گوه که نجا بورس بولونگی انا یک گویا که شیردار اوش هم قد که کیفایا نه همسایه هم به چرا ندارن میجوشه و یکم بجوشه بریده. هر سال بگو سلام اینا هم بچه میگه که اچه نگوشه ما و نگوشه همسایه ها همه جوشه میبره حس مینا او بچه گریم هم تا گو داره دو سیتا هم تا یک چم خودش میخواه چه و حد محله چه қисмати асосии зиндагии мардум вобаста бо забони деҳа айлоқ мегем ёки заминҳои чарогоҳ мегем ки аз деҳа 15 километр масофа дар баланд кӯҳе ки аз сатҳи баҳр 2500 метр баланд аст дар он ҷо мавзеъ аст. дар он ҷо бештар аз 500 чорвои калон аз мардум онҷа мечаранд ва касоне ки онҳоро нигоҳубӣ мекунанд ҳамроҳи оилаҳошон онҷа баҳра баранд. дар баробари он ки онҳо масалан музди ҳамун чарондани чорво мегиранд бо оилаҳои онҳо дар он ҷо кор мекунанд. масалан аз шири гов аз қаймоқ мекунанд, маскан мекунанд, равғани зард мекунанд ва дигар маҳсулот омода мекунанд, қурут мекунанд, чака мекунанд ва захираи замистони худшон таъмин мекунанд ва ба мардуми деҳа ва мардуми дигар ҷоҳо мефурӯшанд ки сатҳи зиндагишон беҳтар мешавад.
البته ما داریم هم طریق نقلیات ها هم هستن که میروند، اما مردمی که از شهر میان راستی گپ وهم میکنن با نقلیات رفتن. اینجا داریم اسب ها داریم، اسب و خر هست که کسی که مثلا خواهش باشد همچون سیاحی داخلی بسیار میان، ما اونها رو با اونجا میبریم تماشا میکنن، استراحت میکنن و اگر مثلا شما هم که راضی باشی ما میتونیم شما رو اونجا گسیل کنیم، تماشا کنیم. اینجا میان مردم درام میان، بعضیش میان تراکتورش هم میمونن، بعضیش خروکاش هم میمونن میروند میدرن تا وقتی گرمی را کم طرح که گرم شد میان همینجا. خیلی ما همینجا امروز تخم شوربا کرده هستیم، کچکه قطعی تخم شوربا؟ با بعضی وقتی میشه که مثال خیلی با گوش قطعی میکنیم، یکان چی میاره میکشیم همینجا، مردم سرجام میشن، بیگه همینجا میستن. همین چی را پختن در کل کارتوشک؟ مرحبا. این کارتوشکای نو است؟ او کچکای نو، این همینجا کچکا شوندگی موضوعی قریب رسیدن موقعه. او این کچکا ما خیلی مهنت کنیم میشوه. این کم نیستی خوراک تیار میکنید شما برای چند نفره؟ بسیاری آدمو با خوراکش قطعیش میاره. که موضوع سلقین چیه میان همینجا سرجام میشن. این جوشید؟ اوه آپا کارتوشکا پیاز تخم. بعضی وقتا میشه که مثال گوشت سرخکگی بانکان داره میگیریم میپرتویش یکون چی نمی. این هم میپرتویم؟ ولی کم طرح کشکش پازه برای معده بعد میشوه. رنگش کم طرح بیزیب میشوه. بیگه بسیار آدم اینجا کاتسوس کردیم در درون اونجا خیلی اماراتنده میستن شو بچه ها سحری بر وقت بو میخیزن عقبی جمع کنی چی میشون. سحر چی تیار میکنیم برای درآوگرا؟ گو داریم همینجا. گو داریم، گو هم میجوشیم بسیاری وقت خیلی جا شیرچوی میشوه، شیر میپزیم. خیلی جان. محصولات شیری. محصولات شیری. ای از دهه سفیدمون از مرکز تاجیک آباد تا این بلندی چقدر راه هست؟ ممکن یک 7 کیلومتر باشه. زیاد بود بفکر. همین خیلی. ممکن 8 بسیار نیست. این طرف هم خطی راه، این طرف با نزدیک طرف. این خیلی این طرف راه هست. گوزی نه سرشوید همین علف دروی مردمه نه وقت سر کرده است. نه با یک 5-6 روز بعد قریب همه همین دیه همین جمعیت کنیم. مزه کچکه که پازه بعد نمک چیم کم ترک نمک کرده دونیم بعد نمکش میکنیم که شور نشه که در گرمی شور کنی با آب بسیار از خود میشه. آب نیست اینجا؟ هست او هست که اکسیژن رو وقتی آب فراوان در وقتی کارنده کم ترک مشکل تر میشود. تخم پیاوه تیار شده.
болаззаттарин хӯрок дар саҳро. Тестайёр. Бас. мавзеи қурғуй аст. дар инҷо алафдаравӣ мекунем. ба ғайр аз алафдаравидан инҷа ҷои кишту кор аст, гандум, инчунин чорвоҳо, инчунин картошка мекорем. ҳамаи ин то тирамоҳа ҷамъоварӣ мешавад. ҳозир айни ҳол вақти дарави алаф аст, ҷамъоварӣ алаф кардан дар кор. баъди алаф баъд сар мешавад гандум, картошкаҳо сар мешаванд ҷамъоваришон. хокуш хоки хуба, хоки сияҳхока, баъд салқина, баъд ина ов кашидаги овардаги дар бехш ов меравад. иншоалло ки ҳосили хуб метиҳад. дар унҷа ана каша роз кардан барои вақте кадравӣ мераванд, мардуми ғаладравӣ мераванд, як барфи борун гирифт мардум дамта мезананд, хучу аз таи барфи борун эмин медоранд, вақ ғалаву дунош дар таи мемонанд ки ягон тарғ зиён ҳастанд. боз чӣ роз кардан? Ферма тари дар давраи шӯравӣ буд ферма, ит хел набуд. Буд ам чӣ бигем? Ам санг панқати роз кардаги будани хай ба ин дарҷа ҳозир мана дар ҷо электрик, телевизор, телефонҳоро заряд метиҳанд. Тамом ҳамом дoj саркалашувӣ беҳад обод шидагия деҳа. Kahvevora peş vakit var desmedeyim. Mahsus mu kıdım. Haymus şaş akavdolardım. Padarım yakın grupa invalidi jangi buzurgi vatani bu. Hami seha dolarlar var desmedeyim. Me başlayayım. Bu me forwardım ki var ve muşum me vardım. Hozi hemen teknik aşıda ya. Gandım kişmi kıyım var desmedeyim. Hozi hemen var. Bu muşum traktör. аслан ин мавзее ки мо ҳастем мавзеи забардашт ном дорад. Забардашт баъде мутааллиқ ба заминҳои деҳаи сафедмуни ноҳияи Тоҷикобод аст ки наздики ҳатто бештар аз 2000 гектар замин дар инҷа мавҷуд аст ки дар ин заминҳо қисмате кишт мешавад, ғарадонагӣ, гандум, ҷав ва дигар маҳсулоти ғарадонагӣ, чунки об надорад. Ва қисмати дигар алафгондорӣ аст. Барои чорво алаф аст ки чӣ хеле ки мо вақте омадан дидем, ниҳоят мардум аз инҷа алафи зиёд мебаранд. Қисмате барои чорвои худ захира мекунанд ва қисмати дигаро ба фурӯш мегузоранд. Бале. алаф беҳад зиёд дар инҷо. Тамоми намуди гиёҳҳои шифобахшро дидан мумкин аст. Бале, инҷа ҳастанд лафароне ки ба табобати халқӣ машғуланд ки аз инҷа дар вақти ҳамун гиёҳ, ин гиёҳи табобатӣ вақти чиндан дорад. Ҳамун вақти муайянда ина барои табобатӣ ҳам ҷамъ меоранд ва чунки аз масофаи аз деҳа то инҷа 15 километр аст. Ба ҳамин хотир бачаҳо ҳашари дастаҷамъоное ки солҳои пеш буд, ҳамуна идома дода истоданд. ҷамъ мешаванд 20 нафар. Ҳозир имрӯз барои як нафар ҳашар аст. Бале, дар замин як нафар ҳашар аст ки бештар аз 20 нафар ширкат доранд. Барои ҳамдигар ҳамин идома меёбад ҳашар. Инҷа ҳастанд шахсоне ки алоҳида ҳам кор мекунанд, ҷамъ меистанд наздики як моҳ зери хаймаҳо ино. Аммо бештар ҳашарҳо ҳастанд ки мардум кори худ сабук мекунанд. Ин ош дар ҳамин ҷо тайёр шудааст, бисёр болаззат. Бале, ин оше аст ки дар саҳро тайёр шудааст. Ошпаз ки аст? Ошпаз Мирзодод гуфтани повур. Дастатон дард намедад. Бисёр як муҳити зебо аст. Барои ман бисёр писанд омад инҷа. Ҳама чиз ҳаст. Бале, мутаассифона мо 10 рӯз дертар кардим набоша, ин табиат баҳона дорад аз зебогӣ. Не, хуб аст. ҳоло ҳам савз аст.
یک قسمت دیگر این زمین ها برای چراگاه هستند که چروای مردم مثلا مال مایده اولی بهار اینجا یک ماه میستد و باز به چراگاه های دور می رود و در اینجا بعد پاده گاو از همون دهات قریب 500 سر چروای کلان در اینجا موضع دارن که ما پیشتر دیدیم اینجا برای اونها کشتر ساختگیم خانه چوپون است و زنها در اونجا شیر و قیماق و مسکه و دیگر چیزا آماده میکنند برای ذخیره زمستان و فروختن. علف اینجا قریب 600 700 ایراد پریس میگیم ما نام میبریم. این خیلی هر یک خوجگی جمع میکنه. اصلا برای چاروا جمع میکنه و بعضی آدم ها میفروشن بعضیش برای خودش استفاده میبره. مردم اکثرا در دهند روزی هست در قریب 10 15 زیاد ممکن باشد تراکتورهای شخصی یا بعد باز یک بچه بدردین میگم پسرایم با وردن کمباینی انا کادراوی نمیسی وردگان با کار با اسونتا کردگی میدرد گفت اول کسی که میدردیم دست قدی جمع کردیم حاضر و یک بار میدرد جمع کردگی تیورا خلاص یک موضوع هست که انا زندگی هم مردم دههای سفیدمون 50% از همینجا وابستگی دارن چون که ذخیره هم گندم و هم علف و هم چاروا و همه چیز از همین ذخیره میشه. زنبور نمیارن به اینجا؟ زنبور میارن. زنبور سالهای آخر کمتر بالا میارن اما سالهای پیش اینجا اویله های زنبور پرور بعدی که اینجا موضع کمتر بهارش دیرتر است وقتی که از پایان یک اثر میگرفتن اثر دوم حتما همینجا میگرفتن چون که تا ماه سپتامبر اکتبر علفای هست که زنبور اثر جمع واری میکنه. مردم گوایی که استفاده شدن برای حوض جوشان نیستن یا که به قوا هستن برای فربه کردن فروختن زندگی همش میان در ایلوق میسپرن اجا پادبانه از هر یک گم 50 متر 20 متر چند متر میگیره و تا ماهای نوامبر دیگه میکنه وقتی برف و بارون سر که خنکشید میفرن بود در بازار میکنن میفرن فقط در ده حوض همون گوایی که میجوشن شو گوایی کم یک تعداد 100 گوش هم خاص همون دیگه گوی بسیار نیست همش در که در اونجا برای نگهداری چاروا از همه آب مهم است. اونجا آب کمتر است ولی ما تشکیل کردیم جای آب نوشی چاروا هم طریق بیتونی هم طریق حوض کران ساختگی هستیم که چاروا در وقت گرم ساعت‌های مثلا 11 میبیاد اونجا کشر ساختگی است آب مینوشد چاروا در وقت گرمی دم میگیرد و باب از ساعت‌های 3 با چاروا برآمده مثلا وقتی که مردم که و غلای خلا گیرد جمع میکنن باز چراگاه ها خیلی زیاد میشن که اونجا با حضورتر استفاده میشن و حتی از دهه های همسایه هم چون که اونها هم خیلی موضوع کمتر دارن برای یاری اونها بعضی اونها آدمای احتیاجمند رو چروای اونها میگن نگه میکنن. بگی گاو میجوشیم تا سحری نمیسته بعد سحری کشیده قیماق روش هم خیلی میگیریم از شیره؟ از شیره میگیریم خب قیماق میگن اورا بعد اورا مخصوص چیه میلقونیمش و بعد قیماق چی میشوه بعد ای او روغن میگیریم از قیماق روغن؟ ای قیماق روغن میگیریم بعد ایرا که ایشه میجوشونیم که جوشید بسیار میجوشونیم بعد تا غوص میشوه بعد ای روش تا قیماق میشه همه که بردیم اکا هم با ای جرغوت یا بعد ایرا چکه بریزیم
тақоб мегирем, баъд барам кашонем. дар як моҳ чӣ қадар қурут ҷамъ мекунед шумо? Иҷа ҳозир вақти сӯзони ами каҳдрави қишлоқ ки мешавад, ами шир, ами ҷирғод нуа кадме ки омадак метиемаш. дар саҳро истифода мебаранд. Мира ташна шидан меоянд, мегиранд, мебаранд. Баъд ай ӯ гузашта ки бас шидаи драву сангму иша бехидма ҷамъ менем ба ҷирғод тай чака менем, дар банкҳо маҳкам менем барои зимистон. Гавора медушем, шир менем, чака, баъд мечкунемаш қурут. Ҳам қурут. Қуруте ки на ор дора, на ягон чи ҳам ширу ҷирғоту намак. Тамом. ҳамин хел мешавад қурут ё ки бо чанд рӯз местад ё Ира сахтар? мечкунем аввал, баъд ки чикундемаш места, баъд бо кулулаш менем, бо қоқ менем мегиремаш. ҳозир даруни ин лали бояд чанд рӯз истад? 2 рӯз места, баъд кулулаш менем. Баъд бо вадисмои тариш менем. ҳозир штала ҳанохи, агар не сахтак бошад, кулула менем мегирем шо. ин қоидааш ҳамин хел аст? Ира мечкунем аввал. Дару лоғ мечкунем, баъд лоғ намекашад гира, баъд мегирем чиш менем. Баъд кулулаш менем. чанд вақт шуд шумо дар ҳамин айлоқ ҳастед? ма ҳемия моҳ истодем, ид рафтем, намия ҳафта шуд омадем. то кая меистед инҷа? То моҳи сентябр. 5 та вегай метушем, 7 та пугоҳӣ. шир фаровон. Ай шир, қаймоқ, рӯған. Тамом. Қурут. Ҳамаи корму ва учоқу алова интари. инҷа салқина? Инҷа сарқина. ҳечи. Менем чака, ҷирғот, ҳамаи чиз фаровон. Тапак менем. барои зимистон? ба деҳа мебаред? Алови менем, мегирем мерем. ҳар рӯз ҳамин кор анҷом метиҳед ё ки як рӯз пас? ҳар рӯз чака менем. мақсад чакарани истифода мебарем, қурут, хайбо. менем тари коро менем. ин гово аз аҳолӣ аст? Айҳо. Ами чӣ хидмува? Ами деҳаи хидму. сафедмун? деҳаи хидмува. Ки азоб намекашем дар инҷа, ҳам меҳнат менем. хурду хӯрок чӣ хел ки медорад? Хидму меёрем, мехӯрем. ҳамин хел қурути майда мекунем ё ки бо калонтара мешавад? майдани менем, калони мешавад. Калонша бисёр таме леззит. октябр мардако меравану, сентябр хунук мешавад. Га барои наи кӯдако хунук мо мехамбем. занако мехамбанд, мардако местанд то октябр. албатта барои мардуми кӯҳистон гарчанде ки инҷа зиндагӣ мекунам, вале бо вуҷуди он дӯст медорам ин минтақаро. масалан шеъре ҳаст дар бораи ҳамин мавзӯе ки кӯҳистонам қарори ман инҷост, рӯиндижи ман ҳисори ман инҷост, дар чархи фалак мадори ман инҷост, гаҳвораи ман мазори ман инҷост. тоҷикистон худ кӯҳистон аст, вале мо бевосита дар баландтарин кӯҳистон зиндагӣ мекунем.